Kako zanimljivo. Što je ispod poklopca? Hajdemo saznati. Oh, to je jež. Kako divno. Pomazimo ga. Čekaj. Nešto nije u redu ovdje. Ovi trnovi izgledaju neobično. Pokušajmo. Wow, to je čokolada. Što je s Melisom? Oh, i imam pravog ježa. Kako je sladak. Toliko ga želim pomaziti. Dođi ovamo. Au, boli. Ubodao sam se na iglice ježa. Pala mi je na pamet ideja. Mogu maziti svog ježa s rukavicama. O, da, to je puno bolje. Tako si sladak. Imam poklon za tvog ježa. Kako slatko, hvala ti. Stavimo mog ježa ovdje. Odmori se, dragi. Dodajmo suncobran stol i naočale. Sada se moj jež odmara. Oh, vrijeme je da pojedem svog čokoladnog ježa. Probajmo ga. Izgleda ukusno. Ukusno? Volim to. Čekaj, pala mi je na pamet ideja. Drži zdjelu? Zašto? Shvatio sam. Stavimo ježa u zdjelu i uključimo štednjak. Jež se brzo otopio. Sada ulij čokoladu u šalice. Pogledaj ove slatke šalice s ježevima. Upravo tako. I ukrasite s marshmallowima. Sada hajdemo zajedno popiti vruću čokoladu. Oh, hvala ti, Jane. Za nas. Čekaj, Jane, imam ideju. Hajdemo uliti malo za mog ježa. Siguran sam da će mu se svidjeti. Sada možemo zajedno piti vruću čokoladu. Mljac. Wow, to je kozmetika. Super. Izgleda sjajno, tako lijepo. I ja imam šminku. Izgleda tako cool. Stvarno želim napraviti svoju šminku. Počnimo s usnama. Kakva ljepota. Zar ne? I ja želim staviti ruž za usne. Pogledaj. Cool. Ali ruž je tako sladak. Čekaj, to je čokolada. Ukusno. Tako fino. Imam čokoladnu šminku, super. Velika stvar. I ja mogu napraviti cool makeover. Prvo ću nanijeti sjenilo za oči. Zatim rumenilo na obraze. Malo highlightera. Odlično. Ispalo je prekrasno. Bila sam u pravu, ali imam čokoladno ogledalo koje mogu pojesti. To je puno bolje. Ostavi me na miru, Jane. U redu, probajmo paletu. Punjenje je čokolada iz Dubaja. Wow, čekaj, što radiš? Miriše ukusno. Ovo je moj novi parfem. Promijenimo odjeću. Ova haljina je prekrasna. I dodajmo štikle, naočale i naušnice. Sajčes, sada počinje transformacija. Sada pogledaj kakva sam ljepotica. Wow. Jane, što ti je ostalo? Izgleda kao čokoladna četka. Tako ukusno. Melissa, imaš čokoladu na licu? Dopusti mi da ti pokušam to oprati. Samo još malo. I gotovo. Ups, nisam primijetila da je salveta prekrivena čokoladom. Što nije u redu? Čekaj, pogledat ću. Daj mi ogledalo, Jane. Ne! Što nije u redu s mojim licem? Wow, to je sef. Super. Pitam se što je unutra. Jane, hajdemo saznati. Otvorimo sef. Ne radi. Što da radim? Kako da ga otvorim? U redu, moram razmisliti. Čekaj, imam ukosnicu. Pokušajmo ga upotrijebiti. Čekaj, Jane, ne prilazi bliže. U redu, otvorimo moj sef. U redu,
Što? Što nije u redu? Oh, to je čokolada. Pogledajmo što je unutra onda. I tako je ukusno. Kladim se da to mogu otvoriti za čas. Wow, unutra je još čokolade. Pogledaj, super, ali još sam zauzeta. Moja ukosnica je sada savijena. Pa, to je srce, ali ni ono ne otvara sef. Čekaj, imam pajser. Super! Sada definitivno mogu otvoriti sef. Zašto ne radi? Pa, dok je Melissa tako zauzeta sa sefom, probat ću malo slatkiša iz svog. Prvo ću razbiti sef. Da, uspjelo je. Sada imam sve bombone. Super. Mogu jesti čokoladu i jesti slatkiše. Tako su ukusni. Hajde! Ne. Nije uspjelo. Poluga se slomila. Onda mi ostaje samo jedna opcija. Dinamit. Uskoro će biti mala eksplozija. Oh, da. Napokon! Čekaj, što? Ni to nije uspjelo? Što da radim? Oh, Jane, ne prilazi bliže! Čekaj. Je li kod cijelo vrijeme bio s druge strane? Pokušajmo. Oh, da! Uspjelo je. Pogledajmo što je unutra. Izgleda kao kartica. Od koga je? Čekaj, što? Lopov je sve ukrao. O, ne, nemam ništa. Melissa, hajde, evo slatkiša. Nemoj biti tužna. Podijelit ću ih. Super, hvala. Uf, kako češnjak smrdi. Zar ga stvarno moram pojesti? I imam čokoladni češnjak. Super, ukusno je. Fino. Pa, želiš li probati i moje? To je odvratno. Uopće mi se ne sviđa. Fuj, odvratno. Ima i užasan miris. Oh, ne, zadah je najgori. Ne mogu te ni pogledati. Pa, pala mi je na pamet ideja. Narezat ću češnjak na režnjeve nožem. Uspjelo je. Njam. Tako je, ukusno. Pa, to je bila sjajna ideja. Pa i ja želim oguliti svoj češnjak ovako. Pokušajmo. Hajde. I sada je uspjelo. Hajdemo probati. Oh, još uvijek odvratno. Oh, užas, imam strašan zadah iz usta. Da, u pravu si. Pa, našao sam drugi način kako pojesti ovaj češanj češnjaka. Samo ga stavim u prešu i pritisnem. O da, sada imam čokoladne špagete. Tako ukusno. Melissa, trebaš li jedan? Ne, hvala. Hajde, možda će ovo biti lakše. U redu? Dobro? Možda si u pravu. Stavimo češnjak unutra, pritisnemo pravo u moja usta. Oh, izgleda dobro zapravo, ali još uvijek je odvratno. Uf! Još uvijek se osjećam loše. Gubim svijest. Uf, kakav smrad. Wow, to je iPhone. Potpuno novi iPhone. Kako cool. Pogledajmo što je ovdje. Wow, moj omiljeni TikTok. Tako zabavno, Jane. I imam čokoladni iPhone. Super, hajde da probamo. Ukusno, sviđa mi se. Oh, što se tamo događa? Slikate li? Da, to je tako smiješno. Čekaj, što? Ali kako? Izgledala si grozno. Sada će definitivno biti grozno iz ovog kuta. Čekaj, što? Još uvijek izgleda odlično? Pa, što ako se slikam? Što? Zašto to ne radi na meni? Kako je to moguće? Dobro, hajde da se slikamo zajedno. Sir.
Okej, nemoj me prekidati. Čekaj, što? Još uvijek izgledam grozno, a Jan je prekrasna. Ne trebam ovaj iPhone. Ne želim vidjeti ove slike sebe i želim podijeliti čokoladu s tobom. Nemoj biti tužan. Hvala ti. Stvarno je bolje. 1, 2, izgubio si pažnju. Ti ćeš biti prvi. Čekaj, to je odlično. Da vidimo. Mislim da bismo trebali stati. Sve je jasno. Oni su napravljeni od čokolade. Julie, pogledaj. Uzmi ga. Ne boj se. To je samo čokolada. I vrlo je ukusna. O Bože. Julije se boji, pa neka bude. Bit ću dobro sa svojim žuharima sam. Super. Gumi. Jesam li to sanjao? Gdje je Nikol koja jede bube? Hajde! Ne znam. Na tebi je red. Oh, Sammy. Hajde, Julie. Ovamo i otvori to. U redu. Idemo to učiniti. Spasi me od njih. Nema šanse. Ovi monstrumi. Ups, oni su stvarni i morat ćeš ih pojesti. O, tako je strašno. Grizu. Tu biš se. Eno ga! Što je do vraga ovo? Oh, ne. Grimnick, razbit ću ga. Oh, ne. Je li bolje? Vidiš li ih? Ne! Mislim, tu je! Na stolu je! Izvoli! Oće, dobrodošli u novi izazov. Oprosti. Wow! Imam kameru! Kako super! Julie, mogu li te slikati? Bog svima! Super! I evo tvoje fotografije. Bilo je urnebesno. Prokletstvo. Pa što? Kej, daj da vidim. Oh, to je tužno. Ne sviđa mi se. Dija, Nikol, možemo se zajedno slikati. Dok ne gleda, stavit ću masku i zezati je. Pa da vidimo. U redu. To je smiješno! Jesi li poludjela? Otvori poklopac. Vau! I ja imam kameru. Hura! Ali jako slatko miriše. Jasno je. Da, to je čokolada. Wow! Pogledaj! Slikala sam tanjur i postao je čokoladan. To je sjajno! Ukusno! Stvarno mi se sviđa! Baš si sretna! Ponudi me, molim te! Što? Nema šanse! Pojedi ga za par sekundi! Vidjet ćeš! Ne znam kako bi našao. Koliko ih imaš? Što? Tada! Ali kamera je još uvijek tu! Imam to čudno. Kej! Vrati to! Rekao sam, vrati to! Vau! Krenimo. Naš stol je sada napravljen od čokolade! Hvala. To je nevjerojatno! Odlično! I ukusno! U redu. Mogu li ja prvi? Vidiš. Dobro to je čarobna lampa! Julia, pitam se što će se dogoditi ako ga protrljam. Pomozi mi. Hello!
Gdje su svi? Što? Stoje unutra? Super! Dođi ovamo. Kako je ukusno jelo! Gami! Nikol! Hoćeš li podijeliti sa mnom? Molim te. Ne, imaš svoje. U redu. Imam svjetlo prsten! Kako je lijepo! Pa, otvorimo ga. Što se događa? Vau! Pozdrav! Svi se bore s duhom! Napravite ukusno! Tri pobjednika. Zdravo! Megan! 3 želje! U redu, u O, redu, da! u redu! Želim čokoladnu dobili janjac smo kao Nikol. sigurnosne Što? nezdukove. U Što? redu! Hvala! To će biti učinjeno. Hej, kamo si otišao? Gdje je lampa? Nema slatkiša! Oh, to je stvarno tužno! Vau! Oh, pogledaj to! Sad pada kiša s bombonima! To je stvarno super! Sad ću uživati u tome! Pa, šteta što sam ostao bez slatkiša! Ne, čekaj! Nemoj ni pomisliti na to! Možda je i moja lampa jestiva! Čekaj! Sad sam potpuno Tako sam zadovoljan! umoran. Stvarno je ukusno! O, i ja sam zadovoljna. Hvala. 3! U redu! 2! Izgubio sam se! Tempo! I što? Stvarno? Opet taj feferon? Ti si prvi! Ne ti! Krećeš? Dobro, kamen, papir, škare. si mala. Da! Ne želim to uopće jesti. Idemo na to. Ne! Wow! Čokolada je! Da! Što? Pogledaj! Ima čokolade unutra. Super! Ukusno! Sad je tvoj red. Hajde, ja sam čokolada. Pogledaj to! Hvala. Također mi se jako sviđa. Mama mia, usta mi gore. Pričekaj trenutak. Mučiš se. Film je opet završio. Ne, moramo odmah ići u kuhinju. Evo mosta. Kakvo olakšanje. Je li ke Nikol ovdje? Dosta mi je. Hvala ti, Nikol. Što si učinio? Molim. Hvala ti. Otvori ga! Drči! Kakva miljenica! Julije, slikaj nas, molim te. Reciš? Wow! Ispao je stvarno super! Želiš li pogledati? Idemo! Da vidimo! Wow! I ja imam psa! Bog prijatelju! Želiš li kost? Svidjet će ti se! Čudno! Nije gladan! Hoćemo li se igrati? Ulovi to! Idi! Kako ti se sviđa ova igračka? Ma daj! Možeš je ugristi! Čekaj! Ne radi! Wow, zašto tako slatko miriše? Jasno je! Napravljeno je od čokolade. Kako to nisam odmah pogodio? Ukusno je! Što? Zločesta Julije! Vidiš li to, sine? Ko
Hej, kamo ideš? Bojao te se! Hej! Što? Ups, oprosti. Pogledaj! Ha? Ne! Imam dokaz na svom nožu. I te dosadne muhe. Svuda su. Dođi hitno ovamo. Imamo hitan slučaj. Zdravo, gospođice. Spremno. Što trebam ukloniti? O, razumijem. Samo trenutak. Uzet ću posebnu vrećicu za izmet. Više vas neće smetati. Doviđenja. Hvala. Da, doviđenja. Nikol, tvoj red. U redu. Istina je. Moramo to provjeriti. O Bože. Čekaj malo. Nije stvar. To je čokolada. Ovo je tako cool. Jedva čekam. Što radiš? Ne mogu ti dopustiti da to pojedeš. Pa, nije važno. Glavno je da je čokolada jako ukusna. Mljac. Zbogom! Odlazim. Melisa, pogledaj što je ispod haube. Ne, ti ćeš biti prvi. Kao i obično. Dobro da vidimo. O, crvena paprika, kakav užas. Biće vrlo ljuto. A što je s tobom? Pogledajmo. O, imam i crvenu papriku. Jill, ti ćeš prva probat. Što? Ne. Uf. Hajde ti. Pa, igrajmo kamen, škare, papir. Neriješeno je. Dobro, hajde da to učinimo zajedno. Ne. U redu. Nije to... Čekaj. Imam čokoladnu crvenu papriku. A što je s tobom? Ne! Nemam čokoladni! Super je ljut! Da, osjećam to sada. I rastopila si moju čokoladu. Ah, kako si mogla to učiniti? Žao mi je. Melisa, želiš li malo crvene paprike? Ne, hvala. Što da radim s ovom čokoladom? Pa, mogu je polizati. Još uvijek je ukusna. Ups, oprosti. To je nakon crvene paprike. Popravila sam šminku. Jill, drži ovo. Da vidimo što je ispod mog poklopca. Wow, kako je cool. To je zlatna papuča. Imam ih puno u svom ormaru. Da vidimo što imam. I ja imam zlatnu papuču. Izgleda tako lijepo i sjajno. Pogledaj, Melisa. Ali, koja je od njih čokolada? Moramo otkriti. Pogledajmo bliže. O, imam čokoladnu. Super. Da probam. Tako ukusno. Jill, tako je dobro. Nikad u životu nisam ništa tako ukusno pojela. Pojela sam cijelu cipelu. Imam li čokoladnu? Mogu li probati? Ako ne izgleda kao da je jestiva, pustite me da je isprobam. U redu. Baš tako. O, ne! Jill, jesi li živa? Jesi li dobro? Tako si lijepa, Jill. Da, izgledam kao princeza. Kako super. Izgledam sjajno, zar ne, Melisa? Wow, princezo, tražio sam te cijeli svoj život. Bok, prinče, zovem se Melisa. Nemam interesa za tebe. Moje srce zatreperi za princezu Jill. Molim te, budi moja žena. Wow, jako si zgodan. Da, slažem se. Čini se da vrijeme ističe. Ne, prekrasna mrkva je postala bundeva. Možda će me i princ šarmantni voljeti ovakvu? Fuj, ti si siromašna. Ne trebam takvu princezu. A niti nisi prikladna. Nastavit ću tražiti ljubav svog života. Melisa, dok ti pričaš, mogu li otvoriti svoj stakleni poklopac? Super! Pogledajmo. Kozmetika. Idem se našminkati. Stani, stani,
Stani. A što je sa mnom? Znaš, imam šminku. Ali je li prava ili je napravljena od čokolade? Hajde da provjerimo, Jill. Želim biti prva. Super. Pa, stavimo malo ruža. Jill, ja definitivno imam pravu šminku. Možeš pojesti svoju. O, voljela bih. To je tako zanimljivo. Želim početi s ovim ružem. Hajdemo probati. Čekaj, odvratno je. Prevarila si me, Melisa. Ja imam pravu šminku, a ti imaš čokoladnu. Hajde, pojedi svoju. O, bilo je smiješno. Sretno ću pojesti svoju šminku. Paleta izgleda tako ukusno i jest. Volim to. Imam ideju za šalu. Obojmo lice. Na čemu Jill tako marljivo radi? Hej, pokaži mi svoju šminku. Ti si čudovište. O, osjećam se loše. Znala sam da ću je preplašit. Sada je sva čokolada moja. Tako je ukusna. Ova šala je najbolja koju sam ikada smislila. Stani. Prvo ću ja pogledati. Wow, YouTube Gumb. Znaš li što s njim? Dopusti mi da ti pokažem. Klikni na gumb za pretplatu i zvonu da budeš prvi koji će saznati o novim videima. Melisa, pokušaj vratiti gumbi ispod poklopca. Sigurno će ti nešto dati za pretplatu. Tu pravu si. Pokušajmo i provjerimo. Oh, ne! To je žohar. Bojim se insekata. Hitno moram nazvati dečka. Dođi sada. To nije u redu, dušo. Jimmy, ovdje je žohar. Spasi. Jesi li lud? Bojim se žohara. Nemoj me više Pa, zvati. dečki ovih dana. Snaći ću se. Melisa, trebaš pokušati zadržati to. Hajde, probaj. Čekaj, što? Zapravo je ukusno. To je čokolada, a ti ne stani. Kako ukusno. Jill, što je s tobom? Pogledajmo. Vau, živi žohar. Kako je sladak. Nazvat ću te Kasper. Fuj, ona je sretna zbog žohara? Odvratno je. Ovo su moji prijatelji. Imam ih puno kod kuće. Usput, trebam sagraditi kuću za svog Kasper. Napravit ću je od kartona. Treba malo vremena i gotovo je. Ovo je mala replika moje kuće. Melisa, što misliš? Okej, ne odobravaš mog prijatelja, ali hej, Kasper, napravio sam ti kuću. Dobrodošao, dragi. Nadam se da će ti se svidjeti unutra. Je li ona s nekog drugog planeta? Što? Fuj, nemoj kopat nos. Pogledajmo što je ispod mog poklopca. Uf, riba. Je li sirova? Ne sviđa mi se to. Da vidim što imam. O, imam i malo ribe. Ali, tko ima čokoladu? Moja ima predivan okus ribe. Ovo je nevjerojatno. Počela sam postajati gladna. Nazovimo sad moju baku. Ona točno zna kako kuhati najukusniju ribu. Halo, bako! Buk. Zdravo, dušo, jel to riba? Super, pusti da ti je pripremi. Hvala ti. Melisa, hoćeš li jesti to? Čekaj, je li ovo njezina kartonska kopija? To neće ići. Melisa, ne možeš otići. Ustani! Izađi odande! Pronašla me je. O. Jill, ne želim jesti ribu. Užasna je. Dobro, prvo ćemo ga ukrasiti zlatom. Na taj način će barem biti lijepo. Ne mogu jesti ružnu hranu. O da, to je puno bolje. Sad to moram probati. Izgleda sumnjivo. Pa, to je zapravo tako dobro. To je čokolada! Jill, pogledaj, riba je čokolada. Čega sam se bojala? Ukusno. O, i baka mi je donijela večeru. Wow, izgleda super. Bako, učinila si toliko za mene. Hvala. Hajde, uskoro ću probati tvoju ribu. Vrlo zanimljivo. Već mi cure slini. Wow, zapravo izgleda ukusno. Da, hajde da probamo. Izvadi vilicu i nož, odreži komad. Wow, kako ukusno izgleda i miriše. Tako je dobro. Ne želim jesti vilicom.
bolje je s rukama. Ukusno. Jill jede tako dobro. I ja to želim. Hoćeš li to podijeliti sa mnom? Ne! Nemoj ni gledati mene i moju ribu sada. U redu. Shvaćam. Kako si postala divlja? Melissa, nikad se nećeš riješiti da budeš ovakva. Otvori prvi klobučić. O, čekaj, što je to? Olovka i komad papira? Što da radim s tim? Jill, objasni. Melissa, što radiš? Olovke su za crtanje, zato crtaj na komadu papira. O, dobro. Pokušajmo. Nacrtajmo ime mog omiljenog kanala. Sada, hajde da probamo. O, imam li čokoladu? Ne, to je pravi papir. Zašto se smiješ meni? Pogledaj što imaš. Hajde, otvori. Siguran sam da je ovdje sve čokolada. Provjerimo. Olovke i komad papira. Super! Hajdemo probati. Tako ukusno. To je sjajno. Stvarno mi se sviđa. Sada procijenimo okus papira. Zapravo je dobro također. Zašto sam tako nesretan? Šteta. Tako sam gladan. Čekaj, imam ideju. Nacrtat ću si barem moj omiljeni cupcake. O, izgleda tako ukusno. Čekaj, je li to pravi cupcake? Pa, Jill, imam čarobne olovke. Uspio sam nacrtati kolačiće za sebe i dobiti ga. Ukusno. Tako je dobro. Ozbiljno? Mogu li pokušati? Ne! To je samo moje! Sada želim nacrtati sebi još jedan cupcake. Ej. Oh! Uspjelo je! Ispalo je čak i bolje. Hajdemo pokušat. Melissa, molim te, podijeli to sa mnom. Gledaj me kako jedem i patim. Čokoladna hrana naspram prave hrane. Pogledajmo što je ispod tvojih panđi. I to je dinamit. Čekaj! Mislim da nije stvarno. Napravljeno je od čokolade. Kako super! Nikada nisam imao nešto slično prije. Ovo je nevjerojatno! Ovo je tako super! Jede ga tako slasno. Nikola, jesi li sve pojela? Tako brzo? Čekaj. Ako imaš čokoladni. To je knjiga tjedna. Šta povi? Ko treba pomoć? Vidim dvije djevojke. Zovu u pomoć. Pogledat ću ih. Zdravo, drage dame! Što se dogodilo? To je dinamit. Moramo te zaštititi. Savršeno. Kako ovo Sada je funkcionira? vrijeme za malo dinamita. Daj. To je... Čudno. Učinio sam nešto krivo. Vidimo se. Djevojke, vrijeme je da idem. Čovječe. Čekaj, smiri se, imam lutku. Upravo si, Nikol. Trebamo nešto ozbiljnije. Čarobni štapić? U redu možda. Dosadan sam. To nije. U redu, Nikol. Pinceta? Da, one će nam sigurno pomoći da prerežemo žicu. Ali koju? Moja omiljena boja je prereži. Punom brzinom. Čekajte malo, djevojke. To je čokolada. Super. Nije pravi dinamit. Imate izazov ovdje. Ulovite ga. Odlično, djevojke. Idemo. Hajde. Wow, to je potpuno novo. Sjajno. Super. Pogledajmo tko ima pravi, a tko čokoladnu verziju. Julije, što je? Ne radi? Da, jer ja imam čokoladnu verziju. Onda ja definitivno imam pravi. Da,
Napokon novi telefon. Potpuno je nov. Super! I hej, radim selfije. Oh, stvarno? Znam što učiniti. Mrzim te. Sad ću pojesti svoju čokoladu. Nije uopće smiješno. Nema mogućnosti. Moj mobitel, veliko sranje. Srušio se. U redu, Julie. Pala mi je na pamet ideja. Želiš li se zamijeniti? Želim tvoj čokoladni iPhone. Sjajno! Zadovoljstvo je poslovati s tobom. Što? Srušila se. Skoro smo završili. Uzmi pravi natrag. Čekaj, imam čokoladni punjač. Smislio sam nešto. Stavimo naš telefon na punjenje. Uspjelo je! Moj telefon je spremljen. Odlično. Što? Nemoguće je. Čekaj. Ako bi Julie mogla... To njen telefon? Ne znam. Možda. Moj će raditi jednako. Što je s tobom, Nicole? Sada imaš frizuru za prijatelje? Osjećam se kao da ću jebeno preživjet. O moj Bože. Nove poslastice od Clasha. Osjeti. Ovo su ukiseljena jaja. Oh, dobro. Jesti? Ko će prvi početi? Hajde, cure. Skidam ambalažu. Da vidim što imam. Nemoj probati. Vau, kako ukusno. Unutra je. To su Skittles. Stvarno mi se sviđa. Želim ih i ja probati. Riješimo se pakiranja. I probajmo ih. U redu? Tako si smiješna. Želim pojesti svoje čokoladne jaja. Nevjerojatno! Malteser! Nevjerojatno! Sviđa mi se Što jako! imamo ovdje? Evo ga! Naravno! Što je, Julie? Želiš li probati moje čokoladno jaje? Jako mi se sviđa! Ni slučajno! To je tvoje pravo! Zašto si tako pohlepna? Ali imam ideju! Daću Nicole jedno od mojih pravih jaja! Da vidimo kako će reagirati. Idemo! Molim te, pomozi mi! Znaš što? Došao sam na sjajnu ideju. Ako su ovo prava jaja, onda ga ulovi. To je odvratno. U redu. Ja imam ideju. To su prava jaja, pa ću ih skuhati. Razbiti jaje u tavu. I pogledaj to. To se događa! Pržena jaja su na putu. Nicole, želiš li da ti pokažem trik? Pogledaj to. I 1, 2, 3. Oh, evo male šale. Kako ti se sada sviđaju tvoja pečena jaja? Definitivno si prekrivena njima. To je glupo. Vrijeme je za nove sukobe. Coca-Cola i pomfrit ovaj put. Pitam se tko je dobio čokoladni set. To sam ja. Hajdemo probat. Hvala vam. Ovo je čokolada. Tako je dobra. I što je unutra? Tako je dobro. To je... Ja sam cool Vuk. Apsolutno ga obožavam. A sada ću probati svoju kolu. O ne! O ne! Oh, previše sam je protresao. Sada sam pokriven Coca-Colom. Kakva noćna mora. Oprosti. Što trebam sada učiniti? I sada uživam u svojoj čokoladi. Oh, pokušajmo pomfrit. Također je od čokolade.
Čokoladni pomfrit je puno bolji od običnog. I ambalaža je također jestiva. Dobrodošli. Probati ću sada. Oh ne, to je pravi papir. Oh, to je razočaravajuće. Stvarno? Pa, mogu probati svoj. Definitivno ima bolji okus od papira. Oh, to je sigurno. Jum! Kakav dar! Pogledaj, Miley, imam čokoladnog mačića. Vidiš? Super, zar ne? Da, vrlo je slatko. A kako ti se sviđa ovaj šarmantni momak? Wow, pusti me da ga pomazim, molim te. Molim te, tako je sladak. Au. Ne, nemoj! Čini se da voli igrati. Vidiš? Sviđa ti se vrpca. Dopusti mi da ti izrežem jednu. Wow. Prerezao si vrpcu za mačića. U redu. Izgleda tako slatko na tebi. Mislim da imam sjajnu ideju. Uz pomoć konca i igala za pletenje isplest ću ti kapu. Što radiš? Vidiš? Izvoli. Kako slatko. Wow. Miley, super ti ide. Tvoje mače je baš preslatko. Znam, ali čini se da je gladan. Sada ću ga počastiti mlijekom. Bit će ti puno zgodnije piti iz ove male zdjelice. Posluži se, mali. Čini se da mu se sviđa. Prede tako slatko? Dobro, sada je moj red da isprobam svoju macu, jer je čokoladna. Jako volim čokoladu. Ukusno, to je sjajno. Da, tako dobro. Tako je ukusan da ne mogu prestati. Da. Ne gledaj, mače. Ne gledaj Denija. Možda ti se neće svidjeti ovaj ručak. Ajde, to je super cool čokolada. Čak i s mlijekom. Točno, sada ću koristiti mlijeko. Idemo ga uliti. I malo promiješaj. I evo ga. Imam čokoladno mlijeko i čokoladu. Tako si smiješan, Deni. Da, gotova sam. Hajdemo probati. Evo slamke. Tako ukusno. Wow, to je sjajno, Deni. Napravio si jako cool piće. Hej, ne diraj bez pitanja. Pa mogu li probati tvoj koktel, molim te? Molim te. Ne gledaj me tako. Pa, da nastavim. Što je to? Hoćeš li nam dopustiti da to učinimo, molim te? Pa, kako mogu odbiti? Evo, posluži se. Wow, hvala. Kako je ukusno. U redu, da vidimo. Wow, toliko kukuruza. Obožavam ga. Ne volim kukuruz. Kakva šteta. Ne brini, mogu jesti za oboje. Što se događa? Zašto ne mogu odgristi? Nije tako lako kao što sam mislila. Povlačim svoje riječi, ne želim to sada jesti. Hej, možeš li mi pomoći, Miley? Dobro. Hajde. To nije bilo lako, ali bilo je smiješno. U redu, moram sada probati svoj kukuruz. Čekaj, što? To nije kukuruz, to je čokolada. Da, imao sam sreće da imam čokoladu umjesto kukuruza. Ukusno. U redu, mislim da sam dobro. Wow, imaš sreće. A moj kukuruz je tvrd kao kamen. U redu, mislim da imam ideju. Tako dobro. Da imam. Zašto me gledaš tako? Što želiš?
Potpuno sam zaboravio da možeš napraviti kokice od kukuruza. Uzeti ću ovaj i ovaj također. Hej, što radiš? Ovo je moj čokoladni kukuruz. Deni, ovo bolje da je dobro. O, vjeruj mi, bit će. Prestani, vrati mi moju čokoladu od kukuruza. O, Deni, jako sam ljuta na tebe sada. U redu, gotovo je. Wow! Što se događa? Imali smo grmljavinu kokica. Pogledaj, to je super ukusno, zar ne? O, što ćemo dobiti ovaj put? Wow, jaje? Da, imam Kinder Surprise jaje. Pogledaj, ovo je tako cool. Jedva čekam probati. A ti, Majla? Dobio sam pravo jaje. O, ne želim jesti sirovo jaje, ali imam ideju. Pustit ću vodu na štednjak, prokuhati je i skuhati jaje. Koliko će to trajati? Pa, za mene, samo odmotavanje čokoladnog jajeta i razbijanje. O, da, sada mogu probati ove male komadiće. O, tako dobro. Volim kombinaciju bijele i mliječne čokolade. Hej, Miley, ni ne pomišljaj na to. Znam te. O, pusti me da uživam u svom kinderu za vlastiti užitak. Prestani, ne pokušavaj me uvjeriti. U redu, što imamo ovdje? Povećalo. Kako neobično i smiješno. Sve je sada tako veliko. U redu, da vidimo. Što Grimes radi ovdje? Izgleda da se zabavlja, jer tako svijetli. O, tvoj ples je super, Grimes. Da vidimo što Miley treba učiniti. U redu. Što? Ne, nemoj to baciti u vodu. Tamo se pile izlegava. Ne, Miley, ne. O, super, spasio si ga, ne boj se, nećemo te povrijediti. Budimo prijatelji, kako si sladak. Wow, prošli smo izazov i sada imamo nove ljubimce. Ura! Super, pogledaj naše ljubimce. Ja imam pilića, a ti imaš malu slatku mačkicu. O da, to je sigurno. Živimo zajedno. Čini se da su naši novi prijatelji postali prijatelji. Pogledaj. Joj, zar nisu slatki zajedno? Vau! Djevojke prave nove kuće. Ne mogu vjerovati da sam te napokon pronašao. Imam narudžbu za tebe. U redu. Sladoled. Ti dodaj čokoladicu. Ups, oprosti. Jeli ste pico? Pa, moram ići. Dajte mu 5 zvjezdica na aplikaciji. Wow, dostavljač radi prebrzo. Imam sladoled. O, to je na krovu moje kuće. Čekaj, znam što ću učiniti. Ukrasit ću svoju kuću. Trebamo kantu sladoleda. Nešto kao jagoda milkshake. Nekoliko krafni. Također šećerna vuna. Volim to. Trebalo bi mi više žitarica za doručak ovdje. I malo ružičaste boje. O, teško je. U redu. Uspio sam. Sve što preostaje je izliti cijelu kantu na moju kuću. Počnimo s krovom. Napokon sam završio s ukrašavanjem krova. Sad šlag za rubove. To je nevjerojatno lijepo i ukusno. Malo šarenih mrvica. Nikad ih nema previše. Više i više i više. Čekaj, nešto nedostaje. Trešnja na torti. Ali u mom slučaju... Hvala ti. Skoro gotovo. Lijepo je.
Au, čokolado, hajde. Evo nas. Au, to je bilo bolno, ali sam smislio sjajnu ideju. Stavimo par M&M-a na moju čokoladu. I sad ću čekat. Ovo, pogledaj, super je veliko. Savršeno. Malo teže, ali ću ovo pričvrstiti na moj krov. Savršeno. A što je s Britney? O, upravo sam se probudio od pice. Hvala na Je li gledanju. dobra? O, prekrasna je. I miriše tako nevjerojatno. Ukusna je. Čekaj, dobio sam sjajnu ideju. Stavimo moju picu na cestu. To je bilo lako. Vau, izgleda odlično. Idemo dalje. Pogledaj krafnu. Mislim, izgleda tako ukusno. Definitivno bih trebao ukrasiti svoju kuću njome. Par lizalica na zidovima. Ni to ne bi škodilo. Oh, tako je svjetlo. Mislim da bi i ograda od šećernih štapova bila lijepa. Stavimo ih nekoliko ovdje i zavežemo slatku mašnu oko njih. Prekrasno je. Kao da sam u snu. Hej, Chloe, makni se s mog travnjaka sa svojom čokoladom. Oh, nema veze. Napravit ću si lijep dom i travnjak. U redu, treba mu nekoliko čokolada i maltezer s kuglica. Dekoriram cijelu kuću s njima. Baš je fora uvijek imati nešto za grickanje od kućnih ukrasa. Neke M&M bombone da to uljepšamo i napravit ćemo ogradu. Bit će napravljena od KitKat pakiranja. Savršeno! Obožavam to! Brittany, već sam počela ukrašavati kuću svojim omiljenim pomfritom. Odlično! Sad pravim ogradu od nekih staklenki umaka. Evo, kuhaj! Moji omiljeni burgeri izgledaju tako cool. Savršen ukras. Oh, samo pogledaj ovo. Toliko burgera i pizza okvir na mom prozoru. Mljac. Wow. Tako cool! Spotaknula sam se, ali sam u redu. Hajdemo malo razgovarati. Jesi li... Pa, nešto ću na to stati. I čokoladna fontana na travnjaku. Fino. Pokušajmo dok nitko ne gleda. Oh, pogledaj to. Moj gnijome je sada bez čokolade. I bit ću ovdje. To je bilo zabavno. Ali imam nešto zanimljivo planirano. Moja omiljena Hubba Bubba guma. Tako je ukusna. Hajdemo nešto isplanirati. Pogledaj. Cvijet od lizalice. I kuhaju mi se hot dogovi. I pijem malo Coca-Cole. Ups. Hej, ekipa. Bog, susjedi. Mislim da djevojke nisu konzerve hot dogova. Oni su mora. Papa Sweet Tooth, idemo dalje. Kuća iznutra izgleda dosadno i neprivlačno. Moramo smislit nešto. Popravit ćemo to. Stavit ćemo stol i stolicu ovdje. Moja omiljena gazirana pića i grickalice. Ovo je tako dobro. Čekaj, imam ideju. Neke LED svjetiljke. I moji omiljeni plakati moje omiljene hrane. Pizza daska. Gotovo. Moja kuća izgleda mega ukusno i lijepo posvuda. Sjajno! Moja kuća je tako tmurna. Moramo nešto učiniti u vezi toga. Polica s čokoladom ovdje za set za čaj. O, mačkice, čuvat ćeš moju kuću. Oh ne, previše je ukusno. Stvarno sam to... Hladnjak pun poslastica ovdje. To je bilo teško. Oh da, pogledaj ovo. Ukusno je. Trebali bismo nešto prigristi. Čekaj. Imam sjajnu ideju.
Objesit ću slike mojih omiljenih čokolada na zidove. O, Mars mi je najdraži. Također, Stavit ću lampu, kaktus i kasicu prasicu. Apsolutno sam oduševljen. Pogledaj moj jastuk. U redu, stavit ću ovdje stol. evo pogledaj ovo svježi bombon. Prekrasna! Stolac! I možemo se odmoriti i nešto prigristi. Ali zidovi su tako dosadni. Imam ideju. Mogla bih ukrasiti zidove s maršmelovima. Biće tako slatko i lijepo. Nevjerojatno. Ostavi loptu. Što je s plafonom? U redu. Imam svoju omiljenu šećernu vunu. Kad to Vidimo pričvrstim se, Lincolne. tada ću imati najslađi i najsimpatičniji šećerni oblak na stropu ikad. Prekrasno je. Neka svjetla. To je čarobno. Samo pogledaj! Wow, vaše kuće izgledaju nevjerojatno lijepo.